amma hatira urgaawaa eenyu bira barbaadan beeytame hatirri urgaawaa eenyu bira barbaadan shaantaa shamarraniitii fi taabbaa manaan qabne takkaanii hiikamtee takkaarraa du'e waan jettan sanni beeytanga arrabaafillee inju warmallaa jaaniin moo maal jaaniin dhalaa jaarsan qabne tan heerumtee baate tana maal jettanii sayyibaa kitaabni sayyibaa jaaga yogguu nama arrabsuu deemanii harmallaa jaani an harmallaallee isiniin inju yaa shamarran keenya laal yogguunii fi huccuu kaayyatanii wayillee dibatanii manaa ba'an dhiiroo rabbiin kiyya karaa kanarra waynan mufataayi maqaa Faaximaa nabii baafattanii maqaa Aashaa baafattanii maqaa Sumayyaa baafattanii dalagaan teessan dalagaa ummu jamiil taqoree karaa nabiin bobbourra sallallahu alaihi wasallam guurtuqa wamra'atuhu حمالة الحطب أم جميل تشلفا نبي في قرار قلت صلى الله عليه وسلم تمريتين هون كيّة واني والإلام نسودا ربي واني والإلام ندين بريتو واني والإلام بلتي مناتا شريعة جار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أوان كينيا في شمران كينيا أنصار الدين مقا بريدا وردي مقادا بتجيشودا أنا فوان كينيا في شمران كينيا بغنيا وجين ولا غري جزين كيس جرتني في بكي كيس جرلين بكا قالي ده يرودا قالي أحب البقاء إلى الله عز وجل مساجدها النبي عليه الصلاة والسلام الرجال تمتون دچي دا غمر بيت مسجد يسيتي جان أماس يرون كيس جرلين يرو أسري بودات أسري بود الراهلة ويا جمعات ويا جمعة الراهلة جزي دعائين كيست خجيلم تغيس جراجج نبي ربي عليه الصلاة والسلام ويا جمعة خيسة يروتك كاجرة ساعتك كاجرة ساعة نمني ربي خيسة كدتي تموان كيست ربي خدتي ربي نساخ النمالي انتاني جاء النبي كين عليه الصلاة والسلام دعائن تني نما خدتو في دعائن تن أكاتا نتكيب لمتو أكاتا هدو تقفى زمن خيسا كدتان قبل دعائن جزي هندلي خنو مقيب لمتو أما سين نما خدتونيس نلالمت أماس بكت خدتنينيس نلالمت أماس وان خدتنينيس نلالمت إرّا عالتون دعائين جزيتم لقام جنان أي الدعاء أسمع جنان في جوف الليل دعاء إرّا دعائين جزيتم كان لقيمت جنان نبينا عليه الصلاة والسلام زعاسة ديبود جعنا الكن أماس ويا جماعة ساعات كاجرا ساعات كتينسن وان علمنا ما رب خدتيت ما خندمني أسري بودا جان نمني أسري بودا بيتا غرغورا خيسا كخت قوانين الركخت سنك سنتين أبان وابيتا تلين كخمسال عليه الرافلتين نبي عليه الصلاة والسلام يقول يا قياما بالاغاران نمسني أنا جان نما أسري بودا خاخت أخو خجبا
bittaa gurgura keessatti. Kanaaf yogguu masjiida kana dhuftan awwan keenyaa fi shamarreen teenya hanga teenyu kan du'aa'ii guyyaa juma'aata asrii boodaasan yaa rabbi nu waafaqii niyyattanii ta'uu qabdan. Osoo arran ta'in gisuma hundaa'uun baan. Ma fakkeenyaaf yoonii fi du'aa'ii saniin kadhadhaa ja'anii ta'an jidduudhaan shuklii wayii akka sirkiin nama dawwalamuufaa sagaraa gabbuufaa namni alassi dubbisuufaa wanni kanaallee yoo argamtee sa'aan du'aa'iin qeebalamtu sun sa'aa san taate ati sagara gabbaati jaamee du'aa'iin tanteen dittu jalqaba waan ati gattee seefiin laalamaa jechu nabiin alayhi salaatu wassalaami jecha kanammaan juu kana hadiisa tirmizii keessatti saabtichi yogguu ibsu akkaan amma jiru kanaan ibsan. Kanaaf sa'aatanallee ni jechuudha gartee qabdanii baga nagayaa wala garre guyyaa jummaa asrii booda teessuma teessan teessuma gizee hundaa osoo haaree agartee isinitti hin ta'in. Kanaaf wanni niin isinii dhaamu dhaamsa gabaabaadhaa fi du'aa'ii jenne tana goonee du'aa'iidhaan adda baana hanga suutti qalbii teessaniin bakka kana jiraadhaa. Du'aa'ii asrii boodaa wanni niin himeef akka du'aa'ii sanillee aamiin jettanii fi taan Arafa taan Hajarul Aswad biratti taan oguu Zamzam dhuganii taan Safwa gubbatti inna Safa wal Marwata min shaa'irillah bakka nabiin alayhi salaatu wassalaam du'aa'iin bakka tana ni qeebalamti kadhadhaa jaan taan yogguu boolla darbatanii tunigaa yogguunii fi achi deeman yogguu warma jirruutoo asrii booda fa'a salaata booda fa'a azaanaa fi iqaamaa jidduu fa'a wanni du'aa ol karbiinoo du'aa irraa ammaas ta'akkaan namaa dhageemtuunii jira laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu min adh-dhaalimiinaa fa'a laa ilaaha illa allahu al-aziimu al-aliiminii fa'a allahu rabbii laa ushriku bii shay'aa fa'a du'aa'ileen akkanaa hedduudhaa jechuudha. Ta'isiidhaan nabiin sallallahu alaihi wasallam yogguu muddame isiidhaan kadhatu. Muddama du'aa ol karbe. Namni du'aa'ii nabiyyallaa Yuunusiin guyyaarraa taraa sadii jee illas tujiibat lahu isaa qeebalamtu malee hin taane jaan. Nabiin alayhi salaatu wassalaam. Namni du'aa'ii nabi Yuunusiin kadhatu. Nabi Yuunus Yuunus ilma Mattaa. Qurxummii liqimse isaan. Garaa qurxummii keessaa laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu min adh-dhaalimiin. Osoo zikrii tana du'aa'ii tana osoo jechuu baate lalabisa fi batni garaa qurxummichaa keessa ture je. Dukkana sadii keessaa du'aa'ii tana rabbi waywaate akkasin rabbiin rakkoo keessa jiru keessaa isa baasa. Asumaan du'aa'ii yeroo rakkoo du'aa'ii yeroo rakkoo laa ilaaha illallahu al-aziimu al-aliimu niifaa numa bira jira bardawaan numa bira jira kiniiniin liqimsuu wallaalle malee liqimsuu wallaalle ati kiniin kana liqimsuu dinnaan maalla inni kara waliigalaa gakkute kara waliigala jaammo maal jaan waltahamu waliigalaa maallaqa walii qabaa fidaadha gakkute jaarsaa jaartiidha. Kanaaf kuni kana balayyan kiyyaawwan keenya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraanaan hadiisaan gorsaan wal yaadachiisaa jee wanni ummanni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam caaltu ummataa taateen tokko wal gorsuu kan nama dogongorarra jiru dogongorarraa as deebisu. Isin awwanii fi shamarran sadarkaan teessan ulfaattuudha sadarkaa guddaadha. Akkuma bakka jirta walii wallaaltan malee bakka jirta walii wallaaltan nama gariirra loowwantu wayya nama gariirra loontu wayya akkamitti jennaan loowwan yogguunii fi bakka loowwan itti qalame cumaa arke ni gaduuti cumaa loowwanii yogguu arke
nama kiyya bakka tanatti akka tokko ta'e je'ee gadooda loon waa tiisitee beeytaare eega magaalaa keessa gara gaggalu baadiyyaa dhaqanii yogguu loowwan arkan cumaa loon qalamee irratti gadooduun nama kiyyaa jechu isiniis dubartii ta'uun dubartiidha waan dubartii ummata isiniin duraa dalayde dalaguu dhabuudhaan dubartii maqaadha wali fuutan jechu dalagaan teessan hujiin teessan maal ta'uu qabdi hujii dhalaa ansaaraa hujii dhalaa muhaajirtootaa isiisan ta'uu qabdan ashrufkaan diin isinirraa urgaa'u jechu ashrufkaan diin isinirraa urgaa'u zamanni zamana na arkeeti zamanni zamana na beekiiti zamanni zamana addunyaan guutuun teessee wallaaltu ta durattiitii fi ta ammaa gargari durattii gaafa teknooloojiin akkanatti hin guddatin dhiiruma si bira dabarte qofaa si arkaa badiin namuma tokko qabdi badiin namuma tokko qabdi yoggaa gurbaan tokko si laale huccuu akka malee kaayyattee badiin tanuma nama tokkooti arra yogguunii fi akka malee deemte tiiktookii fi feesbuukaa fi bineensa kana fakkaaturra yogguunii fi ol baate addunyaa guutuu si laale anagee jirtani haati tiiktook orma keessaa ho'i dhabamde si laayee ma jijjirtee mire injirtu jaa anii kunis beeki gaa warruma zamanaati anii kana yogguunii fi olii haasoo jaarsa dullacha waan feesbuukaa quban qabne dullacha tokko dhufet aduu walumaan nu ba'uu jirti siniif galte namni isin malatti baaftanii shawwaddan hin jiru namni isin shawwaddan hin jiru huccuu isin bobbaatanii galtaniinis maal fakkaatti wallaahi torbaan tokko dur intala san kunoo naannuma hammarreessaa kanatti baajaajiin deema baajaaji takka irraa buutee takka seenuu deemti abboo mi'iyyoo tanaan dubbisaa naa dhaabi yogguun je'ee baajaaji dhaabsifadhee na dura seente kutte baajaaji huccuma intalti san deemtuu yoo agartan wallaahi billaahi nama naasisa mi'iyyoo islaamaa qaamni isii kun guutuun qulla bakka jilbaa tana hanga bakka jilbaa kana waan takka qabdi qaamni isii kun guutuun wala guntuta sii jettamu guutuun qullaa tanaa deema muka haayamma akkasit deemtee rabbii fi ufitti dallansiiftee taakka dhiirtiniis akkanuma laalaniiti dhiirtiniis akkanuma laalanii ka akkas fedhuus itti rigateetuma sooftii dheeysiini barcaa itti godhee maasalaama ani tabirootiin barbaaddadhaa galii jaa dhiiraa sin harkannee taak rabbii isiis dhabdee lam nama meeqa dhabe yaa shamarran keenya laal yogguunii fi huccuu kaayyatanii wayillee dibatanii manaa ba'an dhiiroo rabbiin kiyya karaa kanarra wayna mufataayi huccuu laallee huccuu furdoo ta qaamni keeysaan nu mul'an yoggaa waa dibannullee waan urgooytee dhiirti shurufkaa namarraan dhege amma hatira urgaa waa eenyu bira barbaadan beeytaame hatirri urgaa waan eenyu bira barbaadan shaantaa shamarraniitii fi ta abbaa manaan qabne takkaanii hiikamtee takkaarraa du'e waan jettan sanni beeytanga arrabaafillee inju warmallaa jaaniin moo maal jaaniin dhalaa jaarsan qabne tan heerumtee baate tana maal jettaniin sayyibaa kitaabni sayyibaa jaaga yogguu nama arrabsuu deemani harmallaa jaani an harmallaallee isiniin inju dhalaa heerumtee baate takkaate jaarsi irraa du'e
akkuma walii galaatti dubara tan ta'in jechuudha. Abbaa manaa qabduus bakka ittiin itti bareedina ofii mul'isan abbaa manaa ofii biratti. Barqalaa kana keessa ta itti yaaddee jiidha dibattee huccuu qalloo kaayyattee dhiirti na haa agartuu jettee manaa gabbaatu jira. Dhiirti na agartee dhufuu qabdii jettee taphaa. Zoortee zooruu tana beeyta. Shir jettee galgala ka osoo namni tokkollee hin dubbisin mana gal. Aaraa namni tokko hin dubbifnee mimma wadhani haabatu. Jechaa ta'aartutu mana gal. Wanni isiin akkasitti akkasiif gooteef maal ture sila? Akka dhiirtii isii dubbiftee hoo kaa'eessee jirte ja'aniin saniif. Laffaatee qullaa galte. Kanaaf gizee nama keessa jirru toon akhiru zamaan illee ta'u abbaan diin isaa eeggachuu qabaa. Qaraatiin abbaadhoo jennaan qaallichi darasaadha. Qaraatii jechuun abbaadhoo jennaan abbaadhollee dhaqan abbumaarra dhaqataa jeeshiin. Abbaadhollee dhaqan abbumaa kitaabarra dhaqatee galfataa. Tiknooloojii illee jennu abbumaa diin isaa eeggataa. Yoo abbaan naamusatti hin deema jee tiknooloojiin isarratti nu taalu dhufe. Feesbuukii fi tiitookiin dhufee irra ni utaala. Inni utaala. Nan tuqin sin tuquudhataa jechuudha. Nan tuqin sin tuquudhataa. Shamarree ta'e hawwan kiyya. Wanni walii dhaamnu sodaa rabbiiti. Wanni walii dhaamnu diin barachuu. Wanni walii dhaamnu bultii manaa tan shari'aa jaaru. Ilmaan keenya diinirra guddisu. Abdallah ilmu Mubaarak dhaluudha. Takka Sumayyaa san dhaluudha. Takka Hafsaa san dhaluudha. Yoo dhaluun dhalataa ta'e beeki nama meeqaa dhalee jira. Yoo maquma dhalaatiin dhalaa kan ja'amtan taatan warri kirrii morma kanarraa waa qabu hedduutiitu jira ta maqaan dubartii takka keessanii dhaltu. Saniin ammoo waa dhalaan ja'aman. Dhalaan dhala je'ee rabbiin dubbatu tan qaanitaatiin, aabidaatiin, taa'iyaatiin, saa'iyaatiin ta rabbiin irraa haasayu kan. إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصائمين والصائمات إلى آخر الآية. dubartii yogguu jaan takkana rabbiin maqaa keessa naase yogguun maqaa jee ana Aashaa maqaa nan dhoyne jettee eegin. Faaxima je'ee maqaa si dhowuun eegin. Innal qaanitiina yogguuyu wal qaanitaat ta'attuma san keessa jirtaatiis. Ta'attii qaanitaati sanuma keessa wali qabama. Dhalaan ajaja rabbii goote soomanaan salaataan ajaja jaarsaa godhuudhaan sadaqachuudhaan achi keessatti iflaalte jechuudha. Kanaafi maqaa Faaximaa nabii baafattanii maqaa Aashaa baafattanii maqaa Sumayyaa baafattanii dalagaan teessan dalagaa ummu jamiil ta qoree karaa nabiin bobbourra sallallahu alaihi wasallam guurtuqa wamra'atuhu hammaalata alhaqab ummu jamiil ta shalfaa nabiif karaarra guurtu sallallahu alaihi wasallam wamra'atuhu hammaalata alhaqab qoraan itti qabsiisaa sii ta'u baatee gana ibidda jahannam dheetti kan jeesan numa dabartee bar dubartiin takka Hafsaa takka Aasiyaa rabbi bilini baytan indaka fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi jetti Aasiyaa. Aango qabaabee fir'aunaan alaysa lii mulku misra kajeesan jaarsaan qaba jettee lakkaawwanne Aasiyaan yaa rabbii kiyya aango qaba qaallichi aangoodha qaba. Yaa Rabbi Fir'auna jalaana baasi
sochii inni dalagaa jiru jalaa na baasi jedhe. Rabbii isiitti amanuu sii irran naqaanaan takka irra dhaqqabnaan ajjeecha sookanneeysaa hogguu ajjeesuu isaa rabbiin mana isiidhaa garsiise aase. Mana sii garsiise. Fadahikat yogguunii fi kanan mana jannataa dura qaban fadahikat qofal halaalaan itti jiru. Halaalaan isiidhatti gartee jiru. Yoggaasanii maa qofaltaa jedhanii gaafatan. Gaafannaan mana kiyyaa nagaree jetteen. رب بلني بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله جد يا رب قال لي تخنا درانا باسية يدبرتين جارسيسي فرشو ينان جارسيسي شركي دلينان دبرتي تميتيتو يا رب قال لي تخنا جلانا باسي تمي جازمنا خان ilmaan irraa horii kamiin ta'a ilmaan irraa horii kamiin ta'a azumattiin irraa du'aan jedhe eega jechuun dubartii tamii tarabbi bilini beeytan indaka fil janna jaarsi kiyya kun farshoo dhuga jaarsi kiyya kun bakka shirkii dhaqa jaarsi kiyya bakka qirxaasaa dhaqa jaarsi kiyya bakka mawluudaa dhaqa hin barbaadu kana tayyattee deemtu zamana ammaa kana ni takkat zamana ammaa ni takkat ilmaan irraa olee marrimaan kiyya harma jedhe dantaan marrimaan dhalte kaaychit oggaa rabbiin qaallicha jallise waman yatawakkal ala llaahi fawaasbu waman yattaqi llaaha yaj'al lahu makhraja wayarzuqhu min haysu laa yahtasib yoo rabbii jettee jaarsa shirkii dalagu bid'aa dalagu jaarsa salaatan qabne jaarsa maalii abboo kanan ta'i olomaa'iitti geeysit mee naa gorsaa akkanan ta'i mataa keetii gorsitee dadhabnaan olomaa'ii fitti yogguu yaamu jaarsi kiyya kun farshoo dhiisuu didee naa gorsa shariika isaattiin ati ala na baafte siini muudeemaa quba qabaadhu guyyaan irraa xumuraa guyyaan atii muudeemtu ka ani shariikan keettiin si himee eegatiyya diddee akka farshoon dhuyne si haa gorsani akkasi jaarsa ofiirree garagalchan malee akkanuma biran ta'an ilmaan irraa horee jedhanii diin rabbiitiin dhukkubdaniise mee warri diinii ni dhukkubna joo eekanagaa qubool qabuu waa naman dhibdu bar qubool qabuu naman dhibdu dubbiin dalagaadha malee afaanii miti kanaafi an dhaamsiniin isinii dhaamu waman yattaqi llaaha yaj'al lahu makhraja namni rabbii isaa sodaate dhalaan rabbii sii sodaattee akkaataa shari'aan deemte jaarsa bakkuma isiin irraan eeggannee ka diin qabu ka addunyaa qabu ka haala qabu ka isii irran ejjen arraataan harkaan garuma tokkollee nuyaa ibaluuti yaa malee waman yattaqi llaaha yaj'al lahu makhraja dubartiin rabbii sii sodaatte jaarsa bakkuma isiin irraan eegganne luqqisee as kannaaf barammaati yaa Aisha ni dogongortee bari yaa intalatii ni dogongorte akkamit dogongorte jennaan tolfadheetiin dhiira ifii yaamaa jettee dogongorte sila akkisirra ture kam ture ibaadaa tantee jabeeysu salaata kee jabeeysu bandoota kee jabeeysu isuma kanaa sirra jira rabbiin achumaa waraqaa tantee siyaam ibaluu intala ibaluu ilma ibaluu gurbaa ibaluu ilma ibaluu sii qoode jee sii gabbee gurbaa namaa ashorreeffachuun qabaa jettee gabbaate qaama qullaa eega akkas taateefuu sii qaba gaa'ee yaammadhu rabbi siin jee eessaa si dhufa gurbaanis akkanuma silaalee way maal fakkaatti tun jinni fakkaatti jee fedheeyse samboot kanaaf dhaamsi kiyya wanni inni calaqqisu dubri amma shurufkaa diin qabu joolluma shurufkaa diin qabdu dhaltii jechu bakka loowwan hin oolle faltii hin barbaadanii jaa
asin duraan isinii himee ture armarratti bakkumaan amma ta'u kanatti waa'ee Abdallah ilma Mubaarak Abdallah ilma Mubaarak akkana bilaashin dhufe Mubaarakiitu gabra yogguu turu ooruu namaa yogguu eegu taarikni isaa akka isin beeytan san haadha abbaan intala haadha Abdallah ilma Mubaarak wal tahanii isuma miskiina san namni kun nama amaanaat nama sodaa rabbii qabu jedhanii intala warra nagiyaa kannaniif intala isaanii kannaniif maal dhalarree isaan Abdallaahi dhalan Abdallaahi aalima guddaa gaaf tokko isaa darasaa ifit dhaabee kana deemu dullattiin takka eenyu kunee jettee bar kuni eenyu jennaan Abdallah ilma Mubaarakii bar hooyyoodhaan jaan jennaan wallaahi haadhaa huwa ra'iisul bilaad jette wallaahi bulchaan kana malee waa bulchaa keenya sanii miti bulchaadha jechuun kana nama ifit dhaabee deemu kana malee waa keenya sanii miti yaa hawwan kiyya rabbiin waa suuratun nisaa'i quraana keessatti hin katabe suuratun nisaa suuraa dubartii jee teenya waan takka illee ni hunjirtu suuratun rijaali suuraa takka bichaan hanneeti takka lamaasa suuraa Ibraahim jee nabi Ibraahim haasawiti takka suuraa Yuusuf jee nabi Yuusuf haasawiti takkaas gartee suuraa Yuunus jee nabi Yuunus haasawiti akkasitti ambiyoota gaa taariikha isaanii isinii kun arma gaditti suuraa Maryam jettanii kopha fudhatta suuratun nisaa'i jettanii kopha fudhatta Maryam quraana keessatti taraa meeqa dhawamte Maryam waa fooyyee finaasa humne namni waa dalagee akka Maryamit dubbatama namni waa dalagee akka Aasiyaa dubbatama hawwan kiyya kaniin isiniidha tan bultii hortanii jirtan abbaa mana geeysanii haqasaa eeggadhahi huwa jannatuki aw huwa naaruki nabiin alayhi salaatu wassalaam intalti takka nabitti sallallahu alayhi wasallam dhuftee himannaan isa kana waan sii ta'u beeytaayii jeen huwa jannatuki jeen jannata seentuus ibidda seentuus isumaanii quba qabaadhu jeen kamme isin akkana shaffinni nurra yaatan kan taakoodhaan kakkana nurra yaatan kan maata akkuma tana birraa baaftanii nurra yaan eega yaa'uu yaa'uta baga baga yaanii jetteni kanaafi abbaan manaa rabbiitu dubbate nabi sallallahu alaihi wasallam dubbate isinillee waa isin lafatti hin dhiifne hajjatal wadaa keessatti dhaamsi inni xumura dhaammate dubartii naa eeggadha isiin isin biratti boojuudha isiin isin biratti amaanaadha dubartiin irraa miidhina dubartiin irraa miidhina jedhee dhaammate kara lachuu waliinuu dhaame isinis abbaa manaa haqasaa eeggadhaa jee isiniidhaan nutis dubartiin miidhina namni dubartii mu'e namni hiyyeessamiif galanni isaa ibidde je nutis waan hin dhiifne bar sa kitaabni keenyuma kana haasawa akkan jenne kitaabni kanuma keenya kana haasawa keessan bichaan haasawne keenyaa saase ifin dubbadhu an jechuun na bira hin jiru kanaaf dhaamsi kiyya diin baradha ilmaan diin barsiisa mataa keessanii diin baradha sodaa rabbii qabaadha namni sodaa rabbii qabu sodaan rabbii miftaahu kulli shay qulfii waa hundaati